Arambai News Guwahati da Maitelon ki pau tabri basing bu yan hanu makta da chingangbam Suzitrani na khurumjari hojing asi samlapa mariba pau sing lobirase North East Students Organization Nesona Assam amadi Mizoram ngamkhai wathok ta handak miyoi kya gi punsi mangkiba loinana asoga phan kya yaukiba thong adubo yamno kanna penaba phungdorok paga loinana ngamkhai da leiba miyoi singi punsi khudong tiningai oi haibasi masina tai hairakle Asigumlaba ngamkhai chayet nabasi santaina naba lengak singda kayarak lubasina haizakrabane handakta su Home Minister Amit Sahana Shillong da lakamba aduda nesogi mihudamana unaduna wari sanakrabane issue asi ethnic oiba issue nate ngamkhai chayet nabani masibu santai naba haibasi mari lenaba state lengak singi thodangni haina nesogi chairman SB Jiruwa amadi Secretary General Sinam Prakashna punna sahi togduna thadorpa chirol amana khangalakle Mizoramna Assam Police amasung Assamgi micham miyamda attack tawduna police taruk sikhiba amadi kayamana sugapan nanghankiba thogdogadugi mathakta Bir Lachit Senana Guwahati da Mizoram Bhavan gerau tawkhre Mizoram tamna chatpa tangai faduna changba potlam sing puba gari sing thatuna Jorabata economic blockade chayol ama chupna chathagani hainasu Lachit Senana ki halakli Mathaga Samgi Lakhimpur dasu Assamia Women'sna protest tawkibaga loinana Mizoram gi CM gi mitamsu mai thakhi Nakalamaramda Assam Police na July 13 ki thogdogaduda nongmai kapkhiba Assam Police yaungna miyoising adugi photo khomba hokibata natana hariba maralerba miyoising adu phananabagi mari makhong piba ngamba miyoisingda lupa lakh manga pigani hanasu Assam Police na lauthokre Jaragasida Mizoram gi Rajya Sabha gi MP Vanlal Venana makhoina hana kaplakpadagi aikhoina makhoibu kaptuna hatpani makoi punamak hathawdaba haibasi makoi gi laibuk phabani haiba yamnamak lebak macha tadaba wangang ngangbagi damak protocol ngakna MP asibu phananaba Assam gi CID na Delhi da mahakpu koithi thiri Awang Nongpokta matam pumbagi oina santi puraknabagi damak Awang Nongpoki rajniti dagi Himanta Biswa Sarma bu lokthokadabani hainasu yamnamak akanba wangang MP asina ngangki Maragasida Guwahati High Court ta Mizoram lengakna PIL ama thangalakladuna lam khopchiliba si Assam ni Mizoram na lam khopchin kiba laite Mizoram gi lam hectare lising mari Assam na lokshin kre haina affidavit ta palakli adubu Assam na di amuk Mizoram na lam hectare chahumga kuntaret paisinduna lay hairakli Panbayai Assam na Mizoram da lusai ching piki maduna Mizoram gi ngamkhai oigadabani Mizoram na inglising amaga chanipan humbudra mangagi cherol amagi matungina tarokliba dabi asidi oithoktabani haina amuk Assam lengakna hairi Mizo Students Union nasu atai lambi leraktrabadi Mizo singna khutlai paiba tabani ki halakle asumna haujiksu Assam amdi Mizoram ngangkhaida unkhatnaba adumak leptri Economic blockade su adumak chathari adubu irang tholaktanabagi damak Lailapurdagi Vairangte phawba kilometer mari sangbagi area si michang sangan nairoidaba CRPF na ngakli amasung masigi control Home Ministry gi makhada thamli Jaragasida Assam na economic blockade chathari basi lokthokinabagi thorang khudakta tongnanaba Mizoram lengakna amu Union Home Ministry da ayiba cherol tharakre Ngasi Sonai Kendragi MLA Karimuddin Borbhuyana Madhutila rape victim gi mayumda chatuna haujik chathariba court case asi yangna oil pibinabagi dama CM dasu haizagani victim asibu Silchar Medical College ta thabak ama hapiragani amadi Madhutila khungang singda water supply lagliba March ki tang 38 fawgi manungda phanghalagani loinana lambi su chahi amagi manungda soidana semlagani haibagi achetpa thajaba piramki Thoromaduda World Meeting Convention dagi Organizing Secretary Kaisam Sanjeev, Nongin NGO dagi Chairman Mutum Gunadhon, Women Action Committee for Village Protection dagi President Sunita Konthaujam loinana Mithai Chanu Lamjing Marup dagi President Savita Amadi General Secretary Bimola Singh su saruk yabaga loinana wangangki Tokyo Olympic ta silver medal phanglakhabi ngarang Manipur miyamna harau tayamna okhrabi Saikho Mirabai Chanubu maki nongpok kakchingda leiba yumda chatuna Home Film Manipur amadi Kanglekpak Warna Kudolpot kya piduna pungning thogot khibaga loinana Home Film Manipur gisu script writer oriba Ranjit Ningthojana Mirabai Chanugi punsi warida yumpham oiba sumang lila ama iragani haikre Manipur lariba kidney transplant patients sing asi ayambana lairaba singni
पेसेंट अमना था अमदा लुपा लिसिंग तरादगिना कुंथ्रा फाउबगी मेडिसिन हिदाक लांगथक लेबा ताई कोविड पैंडेमिक की वेब अनी असिदा किडनी ट्रांसप्लांट अनाबा पुन्ना तरामरी लेखिद्रे मरमदुना लेंगाकना फ्री ड्रग पॉलिसी फॉर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स अथुबदा चटनाहनबियु हाइना ऑल मणिपुर किडनी ट्रांसप्लांट वेलफेयर एसोसिएशन की मीडिया एडवाइजर फंजोबम लानाजेटना प्रेसता फोंदोरकली ngarang medical gi mobile team amaga loinana azukana covid vaccine kapthokre covid task force singa kusamnaraga new alipur pioneer club uchathol amadi ahmedabad gi mafum kyada vaccine kapthokki duty doramba frontline workers singdasu azuka gi maikei digi chana thaknaba potlam kayasu yenthokki jiribam gi containment zone oiba mafam singda social worker namirakpam budhachandra singna matheng pangkhre मार विलेज कैसल पुंजी खुंगंग अनि असी कंटेनमेंट जोन ओइरिबा मरमना चथोक चसिन याद्रबा प्रजा सिंगना नोमगी चंग्रिबा याद्रबा चेंग पीदुना मतेंग पांखी सोशल वर्कर असी की मफम द मियाम गी अवाबदा मतेंग पांगबिबगी दमक लबदम असी की मियामना हराव नुंगाइबा फोंदोकचरी हाइना मार यूथ एसोसिएशन की फाइनेंस सेक्रेटरी लारहुम मारना मीडिया दा खंगलकली अवा अना तेंगबांग बियु कौबा वांजिंग लेबा लुबसिना ngasi वांजिंग होदांबा मनिंग लेकाइद लेबा यामनमक का हेना वारबा इमुंग अहुमदा चेंग केजी 33 का लोइदना अचाथाव सापोन अमदी अतै पोटलम कया मतेंग पांखरे लुबसी की प्रेसिडेंट डब्ल्यू सुंदर सिंह अमदी सेक्रेटरी जॉन थोनाउजम अनिना लुचिंगदुना पांथोकिबा तेंगबांग थोरमदुदा नावरेम अबुंग निंगथौजम निंगाई तोंबा लाइश्रम रोहेन अमदी नावरेम जितलजित न चिंगबना मरोइबा मेंबर क्यासु सरुक याखी लागलिबो अगस्त की तांग तरामरी थांगज नुमित्ता कंगलई मियाम की इतिनफम KME हेडक्वार्टर चिंगमैरोंगी अहानबा मिफम पांगथोकनबा लेपनखरे इमा पांथोइबी संगलेन चिंगमैरोंग ममांग लेकाइदा पांगथोकदोरिबा थोरमसिदा नौना खनबा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंगी वासक लौबा अमदी खननैनबना चिंगबा याउरी हाइना लुबसिगी माइखैदगी मंगी यामबेबना थादोरकपा चिरोल अमदा पाउजेलकली कोविड की अवाब येंगदुना मणिपुर लेंगाकना चाही मंगागी मथक अमदी चाही 19 मखागी अंगांगसिंगी ओइना लेमना पीबा चेंग मयांग इम्फाल केंद्र की मनुंग चनबा पोलिंग स्टेशन कयादा खुमन लेबाकी लमयानबा कांगलुप क्लब की खुदांगदा येंथोखरे ngomkhaida thokiba hingsagi thogdogadu matangda kholasip ki SP na mahaki miyoisingna hanna nongmai kaplamgani haibagi wafam suklai leite hairakli असम की मनुंग लाक्लगा महाकना वारी सानखी खंगहौदना असम की माइकैदगी नोंमै कापलखी महाकती मतमदुदा असम लोमदा लेबा मरमना महाकी मियोइसिंगना नोंमै हाना कापलमगनी हाइबसी ओइथोकते अदुबो मखोइदा नोंमै कापसिलक्लबगी मतुंगदा मदुगी पाखुम पीबनी हाइना कोलासिप की SP V रालतेना फोंदोरकली इंग्लिशिंग मग चमापन हुम्बुद्रामा थोइदा इंडियाना पाकिस्तान माइथिबा पीखिबा अदुगी चही यांखै सुबगी कुमोन थोरंगी मनुंग चन्ना स्वर्णिम विजय मासाल विक्ट्री फ्लेम शिलोंगदा थुंगलखरे इंग्लिशिंग अनि कुनगी डिसेंबर 13 नेशनल वार मेमोरियल दगी मैरासी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना थादोरखिबने मैरासी मेघालय दा लाक्लिबा अगस्त 9 फाउबा लेरिबा मतुंग असम दा अमुक पुरकलगने हौजिक चथरिबा टोक्यो ओलंपिक गेम्स ता इंडिया की ओइना मीराबाई चनुना अहुब नुमिता सिल्वर मेडल अमखक लौखिबा नतना अतै मेडल अमता हौजिक फाउबा लौबा ngamdre अदुबो ngasi sanakhiba मैच सिंगदा नुपागी हॉकी पुल एदा इंडियाना डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना बु माइथिबा पिरमलगा क्वार्टर फाइनल चंखरे नुपागी बॉक्सिंग हेवीवेट इंडिया की नीतीश कुमार आर्चरी दा अतनु दास अमसुंग नुपीगी सिंगल बैडमिंटन दा PV सिंधु क्वार्टर फाइनल चंखरे इंडिया की ओइना मेडल की आशा थमलंबा मणिपुर की मेरी कॉम ngasi क्वार्टर फाइनल दा माइथी हौरे वर्ल्ड चैंपियन तरुकलक ओइख्रबी लीजेंडरी बॉक्सर मेरी कॉम कोलंबिया की इंग्रिड वालेंसिया की मकुत्ता अहुमनी दा माइथी हौखिबने मेरी कॉम माइथीबा पिरमखिबा कोलंबिया की बॉक्सर असि इंग्लिशिंगनी 13 की ब्राजील न युम्बु ओइदुना पांगथोखिबा रियो ओलंपिक गेम्स दा ब्रोंज मेडल फंगखिबा बॉक्सर ने अदुबो महाक अनिरक मेरी कॉम की मकुत्ता माइथीबा फंगख्रबने इंग्लिशिंग अनि 18 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की क्वार्टर फाइनल दसु मेरी कॉमना महाकपु माइथीबा पीखी मालेमदा अमता ngairabi वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप तरुकलक लौख्रबी चही कुन हेना बॉक्सिंग रिंग दा डोमिनेट तौदुना लाखिबी मणिपुरगी मेरी कॉम हंदक टोक्यो ओलंपिक की रिंग दा माइथीख्रबसु मालेम मियाम की थमोइददी महाकना खुदुम चनबा ngamkhi
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯡꯗ ꯎꯠꯈꯤꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯕꯣꯛꯁꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯕꯣꯛꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯕꯣꯛꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 39 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯔꯤꯡꯗ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯊꯤꯟꯒꯥꯏꯅꯔꯝꯈꯤ꯫ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯟꯗꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯏꯌꯔ 2019-2020ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯟꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯇꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ OBCꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 63% ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯋꯤꯀꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ EWSꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 10% ꯁꯤꯠ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯤꯖꯔቬꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ MBBSꯇꯅ OBCꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 1,900 ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯗꯅ OBCꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 2,900 ꯃꯨꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯋꯤꯀꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ MBBSꯇꯅ 950 ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯗꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 1,000 ꯃꯨꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯒꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯀꯤꯌꯣꯗ ꯊꯪꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯣꯀꯤꯌꯣꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ 3,965 ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ꯫ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯟ ꯔꯣꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯦꯁꯠ ꯕꯦꯡꯒꯜꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯣꯔꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯒꯤ 50%ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯊꯛ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯙꯦꯃꯥꯖꯤꯗ ꯑꯦꯟꯁꯦꯐꯦꯂꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯇꯤꯔꯥꯞ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗꯒꯤ NACN Kꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ 2 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯥ ꯃꯤꯔꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ MP ꯔꯤꯄꯨꯟ ꯕꯣꯔꯥ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯇꯝꯅ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ NEPꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ BJPꯒꯤ ꯖꯟ ꯑꯥꯁꯤꯔꯕꯥꯗ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯒꯁꯠ 13ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ CM ꯌꯣꯒꯤ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯅꯥꯊꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ UPꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ BJPꯒꯤ CM ꯐꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯚꯨꯁꯟ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯦꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯁꯥ ꯚꯣꯁꯂꯦꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯎꯔꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯔꯨꯠ 830 ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯐꯝꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯄꯦꯒꯥꯁꯨꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯅꯨꯄꯤꯡ, ꯐꯥꯔꯝ ꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯦꯗꯖꯣꯔꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯅ ꯑꯥꯔꯠꯋꯥꯔꯛ 13 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯅꯤꯗ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯊꯥ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 35%ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫